Mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na obisi yawe nibegite garoke mwingi entere chanari ndarane bakwenda kwana na mwingi kenda kumenya yarababangirite runguro tongerie bwawe bakiaria karibu akiri garokeu nebayanite mendekithia gathumba yarabagikienda kubwithirwa ni mubunge u Kevin Kimathi amoro tuyokire na kuthiatira mirandi mwanya mwanya miru na emikuru ya thirikari na mature ne mubunge wa mbunge kia Bore Mugambire Ndikiri na ikitekaro na atongorio matura nture ya nari wadini ya kirwa nari kiri kuthiatira maendekethia ya Kariobango ntuko yakonie witi na mbere kuma obisi ne ewe ni muchemunio munene sana twatongerie bonde ba rokijinije ira tushirikanite na MP wetu Honorable Ndikiri tukiarairia mantu maendeleo naro ni issues cha maendeleo tukwarairia na muno kia tutagetite imantu ya barabara na tubarora chetu ikari gwe barabara to promisero ya kirora miaja kumakirwa gwita site nenge kuma gwita kirachene na chionde ma agutwira chironde process na ni secretary wa Nari Location Development Committee na naro tokara mushamini very productive tuwe committee twakarire turona ati ute maendeleo jomba kuendelea tutembe tokara ndiguru na tuta mutongeria wetu twaria structured talks na musemo niju yukari ya tongeria ba location ya Nari na itukwaraige mantu ja witi na mbere bwa Nari itu kari na misimu wetu Mugambire Ndikiri na nyuma ya kuthiatira na witikaniria boy wirigiro bonene buruku makiria Kariobango ati mawirane yao baitikaniria antu ao ya witi na mbere buru ya kinyanira kaita kati kuraya na uga untu bukiga wana hale kungi Nari location igategairwo bwega na barabara eji jaure ruto augire wengwa karindi kitimene auga akamea kanya kambere Ndikiri autu a promise barabara eu akamidhingatira buru na no etite na mbere kumidhingatira monkone ruto wirane bwa bukujura na barabara eu ekumakirwa gwita gitimene monka are excited ikuthithwa na tu mantu tungi turia akomba gutetheria ageta na mbere gutetheria indu ntuburia kira na inya mono ikithomo tugikire no ntutwathomithia na betu ana baba ibo bakokiria mantu na bagaomba inya gukinya thirikari ne jeu keki kigawa bakomba kugawa indi auga tukeja kutha tugategera kimantu jetu jauja kitha jari gitari kai na wari tegera mantu ja ruju na mantu jaja keje gitari ari jite tipati minute aja na MP akumbira mwikiretio na nyaki batwi minute takaigetha che minute che ndiko kwa yukundu au keketheri document ya kuonania kipindi niki kia mheshimiwa mantu ira tukwenda tuthithiria Nari na tukudiscuss nawe na kajukia neketheri a reference document ya kuonania maendeleo ira tukomba tuthithia Nari na itochokiria mheshimiwa ngatho nyingi muno Mugambire Ndikiri ewe mwonekere atongoria bao bamatura kuromba watu wetu mantu yote letawa na secretary ndenda unjanginyire wakora kutonga kila kitu naenda uga mchote tuko ya minutes hii itwe neo twatemania tukweu ketho andiko wana kabane kera update na kenda tukathithia mantu kuringana utaratara na twitikaniri mantu jale kutukathithia jambere jajairi jajatu twititio sasa sawa Kiripotera Weru TV kuma Bore Mbita wa Kelvin Kimathi.